paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marga, chocolates para kan ka. Ha? Nagado na chocolate daytoy, Kwarog. Ang mga nagsakitak mo't iti diabetes, no ka nag-amin daytoy. Nasamit nga minti pa nagayat ko kan ka. Marga. Ah, at to'y pa'y gayam ti sabaw. Agyaman na, Kwarog. Nagpipintasan na kito'y asabong. Gaputan napintas ka. Napintas mo't asabong ti ginatangkaw para kan ka. Nangina pa'y dagita. Kasta ka ti, Kwarog. Wen Marga. No aklunam ti panagayat kaw. Si dada anak amanging kalay sa ken ka. Adon ti urnong kaw. Ha? Eh, Ako, saan ka matkit di nga apuraan amang sungbat iti ayat kaw? Ikang ka pa iti gundaway mo ngagpanunaw. Gaputa talaga nga ay ayatan ka, Marga. Napintas nga agpaiso ni Marga akaanak ka marikwanan. Aywan marituyang, iso nga adot agdat-daton kan kuana at taga-kabildatan. Pakaibilangan ditan ni Kwarog. Ay uwang, agdat-daton mo't ni Kwarog kin ni Marga. Napingat nga agdaton ni Kwarog. Nagbayag da nagsarsarita kan ni Marga iti kalman. Wan nga raw, ay nga maray. Api nga may dito'y lugar tayo ni Marga. Agsapsapol iti panggadan na iti sentro. Awam magkano nga minti masarakan na pagtrabahuan iti lugar da. Ah, kasta ka day. Umay kami man, kagawad. Nay, Ada ka din ni Marga. ay, napan iti sentro. Madamdama pa'y asumangpet day jay. Ay, umay mi kumapasyaran. Kagawad. Urayan yun babaros. Napatag nga minti inaramid na iti sentro. Daton ka kanumot ka ni Marga, Kwarab. Unang kail. Namuham gaya man ngagdat-dato na kan kuana. Ay. Ha? Apay nagsinay ka iti nakatatid daw. Napintas ni Marga, saan ka day? Unang kail. Napu daw. Unang kail. Siksay. Unang kail. Ay. Nga. Tanagsanay manan iti nakatatid daw. Ay, di mo ituloy ti agaram kan ko na. Ha? Apay ngayang kail. Mapaay kan tumadin. Anya? Apay ngayang kastamot ti ibagbagam. Imbis nga ibagam ang makaasawa akaon. Basta di mo ituloy ti agdaton kan ni Marga. Panawan na kan tumutlang. Anya? Agbaak ka langin. May bayat pa yan, no agbaak ka. Taawan pagparparikutan. Apay kung mga agparikutak ngay. Ano, ti maiparit no ada asawa. Ang mga no makasara ka iti kickboxer nga asawa. Ha? Dahil kung taran na ka no agsakit ka. Wano saan? Alain na amin asapol mo nga agpaspasada iti tricycle. Yay. Di mang balunot ka no nakabasol ka. Maditikas jay. Diyan si kapala ti aglaba, agluto, aginaw, kanagsakto. Anggal. So anarigat ta da asawa na. May mayat ano baak, taado ti maaramid mo. Gawin mo ang gusto mo. Enteng, saan anasaya at imbagbagam ka ni Kwarog? Negatibo ti panagpampanunot mo. Ha? Anya ti amumngay. Amangan no ni Marganti kagasat ni Kwarog. Ay, kwa. Ay, Jay positibo at ibagam iti kaanakam. Tulungam kit day, tapno makaasawa mutan ni Kwarog. banag. Ay,
Nalpay man ti abagan ni Kwarog apimanaw dito balay. Nasa irtirik na kadagiti imbagbagam. Banang. Enteng, luklukwan nak. Ay, luklukon ka ayamat. Banang. Kasanaw, pasig abanang ti isong-songbat mo kanyak. Isumot tinagan mo. Banang. Na, Oh. katwan, ang awanlat sa balin nga isongbat mo kanyak. Adamot banang. Na, Ay, agluto kan banang. Mabisina kon. Anya dagita isagot mo ka ni Marga Kwaraw. Puro makanda kita yang kay. Hamburger, Spaghetti, pansit, fried chicken. Hay, sayang lada kita. Ha? Apay asayang? Kanin lang day tani kagawad ko anang. Iswa kanin talangin dagita amakmakan. Uy, sana mabalain. Na, Para kini margada kita, oy. Isagot ko kenkwana. ay na. Mamati ka kanin na amin day ta. Paggasgastom la day dya babae. Paayan na kantumot lang. Angkal. Irwar mo amin dagita amakanta kanintan. Mabisi na kon. Manjak. Mayat ka na. Manjak nga raw. Na, Isagot ko dagito kini marga nga ay ayatang. Ninanakwa ng matngagpay so timangmangan ka dagiti insagot ko kini marga. Kwarog, api akit kita ang ni antikwa ng amang mangan. Ha? Ay, kwa. Apay, di mo ka di kayat dagiti insagot ko ken kaamakan. Nabsugak pa'y ngamin, Kwarog. Ha? Sa maysay, jak unay kursonada ti pansit, spaghetti kan fried chicken. Aya? Raw, na kami mamatagaran. Uy, na kami mamagtan. Nakapila kami na Kwarog, Pungan pa ni Nico. ado pa'y dagiti nakapila nga umay agdaton kanyak. Ha? Eh, sige marga. Agawid ak nga rudan. Mamati ka mat siguron kanya Kwaraw. Kinan ni kagawad ko anang dagiti isagot mo kumaka ni Marga amakmakan. Sayang agpay so ti kwartang inggatang ko kadagi jay. Sa nabalay tanabsog ni kagawad ko anang. Ay, imbag pa ni kagawad ko anang tapakanim. Angkal. Napatpatag ni kagawad ko anang amitisyak. Tabinusog mo itikas taunay. Angkal. Ibagbaga kung tagpaiso ako anong. Awan namnamam ka ni Marga. Awan ti panagtalagkaw iti napintas. Napudaw, kensiksit. Kasanuak nga rudan ngay. Agbaba aka kun iti agnanayaw. May bayat pa ya. Awan pakpakanim. Nailaw anak tupay ka ni antim abanang. Anya? Jakmet kursunada at talaga idi kahit ni antime. Nasya naklakin kwa na idi. Taag sangit no jak pansinin. Aya? Unmat! Liklik-likak iday. Ang surut-surutin na. Kanayon nga agpapansin kanya. Aya? Win! No masabat nakla iday. Matalimudawin. Gapo itinalabos aragsak na ang makakita kanya. Aya? Di pa'y makasaon no nakasango kanya. Kaya rigan na ti umil. Aya? Nagtaraki ak gamin kahit. Sakti katairan nga agbibiyag dito'y lubog. Iso akas tauna iti pan nakainlab na kanya. Kursonadak mit ni Kwarog, antikwana. Ay, kasta aya Marga. Wananti, nasingpet kan saan naimot. Mariknak ti kinapudno na kanyak. No kasta nga rood, song bata mun Kastama ti plano, antikwanang. Nasken asuutak pa'y nga umuna ti pagpatinggaan ti anos nang agdaton kanyak. Ay, kat adalatakan ka ti desisyon na kaanakan. Nasingpet nga agpaiso ni Kwarog. Saan kanto nga agrigat tanagagay? Nagpintas ka talaga, ading Marga. Ala, ni Tata Badong. Kitkitaan nakmatlatan? Amaw, ading Marga. No baruak pa'y lako mga aging gaita. Agdato nakmetenkin ka. Ha? Itanto pa'y alakaya kung ke makarik na akpay la iti ayat, Marga. Ala, ipulong ka kanina na toyang.
Saan nakbit nga agdaton kin ka ading marga. Ibagbagak laeng ti agpaisaw. Apay nga rod nga imbagam nga agayat ka kanya? Kas pangarigan laeng dayjay ading marga. Agawid kan, kabadaw. Ha? Kumporme man ang tibagbagam kan ni Marga. Si kamait marikwanang. Makininistoryak laeng kini ading marga. Ay na, amamukan, kabadaw. Jak kursunada, ti panangkit kitam iti kaanakak. Isong agawid kan. Ha? Ipakitam kita, malalaki ka, kan ni Marga. Ipakita masiga ka dito kabildatan. Anyay di ramidag, anggal. To malpaste siyata. Inga je balay da ka gawad ko nang. Anyay di ramidag, enjay, anggal. Agpuka-pukaw ka je sangot titirsin na. Agpapansin ka ni Marga. Anya? Ibaga masiga ka dito kabildatan. Ibaga mo ang kalnak. Tapno ma-impress ken ka ni Marga. Sigurado ka kayat nak, no kasta di ramidag? Ewin! Nung amin na again sisingpit ka. Panawad na kanto Ipakita masiga ka. Tapno agbutang amang panaw ken ka. Di nakpaimot sinong batan. Iso karon nga aramidem ti isur-suro. Aramidem ti ibagbagak. Tapno di nakapampanawan ti babae akursunada. Anti ko anang. Nabartak ni Kuwarog. Agwalwala dita paraan nyo. Nakabutbutan. Nay, nabartek nga agpaiso ni Kwaraw. Nakausog pa'y nga agwalwala. Asino ti lumaban? Nakabutbutang gayam no mabartak ni Kuwarog anti ko anang. Kunak no nasingpat. Saan mo't gayam? Ay, anya ka din ti mapaspasamak ka ni Kwaraw. Agwalwala matan. Saan mo ta sigod akasta? Mayat yaw. Tayo tugtog kayo dito yung Ay na, masugaw. nakaskas daawa talaga. Itaman pa'y nga agwala. Mabutang akon ka ni Kuwarog anti ko anang. Diyak kayatan ni Kuwarog. Anggal, nagustuhan nga ta ni Margatina ramid ko idi kalman. Ewin! Ma-impress ken ka ni Marga. Ibaga na asiga ka dito'y kabildatan. Agbutang ken ka dagiti tiprong dito'y lugar tayaw. Mananggal. Iso adenggem amin dagiti ibagak ken ka. Tapno ma-impress ti babae ken ka Kwaraw. 100% na ito'y nga ibagbagak. Mapanak iji balay danana ko anang iton madamdama. Inakmanen arman ni Marga. Win. Day malalaki ka ang makisarita. San ka nga agkapoy-kapoy? No, basiti na po'y ako nada. Pay nga di nakmat ng pagtimkan, Marga. Ito'y pay nga agsasauak ng di nakmat sungsong batan. Ay, sayang, Kuwarog. Ha? Anya ti sayang? Impakitam ti pudpudno nga ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Nagalas gayam ti ugalim no nabartag ka. Nalaing ka nga agkarit. Ha? Kwa? Ay, hindi ka nagpalawag kanya, Kuwarog. Sayang. Sung batak pa'y kumanti daton mo nga ayat. Ha? Nakarik na akmatan iti ayat kan ka. Ngam kalat matlaan nagpukaw, gapo iti nakita nga ugalim. Kwa? Nakasagana akpayan apa ikalay sa kumakan ka, Kuwarog. Ay, Marga, kwa nga main. Basol da ito ni Uncle Kao. Sorry, Kuwarog. Diyak kaya ti impakitam nga ugalim. Iso nga awanin tinamnamam kanya. Anya? Sorry, Kuwarog. Basol mo da ito yung Uncle. Ha? Basol mo! Di ka nagsangit ako. Ay, anya ngay itainteng. Kumkumpurmi nga minti isursurom ka ni Kuwarog. Di ka kayat nga Uncle Kao. Gapoy tinsurom kanyak. Pinainak ni Marga.
Saan mo't na-impress kanya? Sorry, Kwarog. Jak maklunday ta surem. Ah? Sumpatan na kuman. Kat makikalay sa kuman kanyak ni Marga. Ngam sayang. Gapo iti insuram. Di na kun kayat. Gusto na, hindi ka nagsagi. Naikaw, nagsakitan ti pusaw. Natutugan. Kanahayo naklata na mapay kanayat. Kayat kunti mata. Ay, saan Kwarog? Dakas day ta nga ibagbagam. Bayam, balunatak ni angkel mo nga intay. Yay. Gapo iti madi nga isuro-suro na kan ka. Ay na, Kapitan! No insurum ko maitinasaya at ni Kwarog, makaasawa ko man. Anya ngay ita, balunutin na kan ni Nanabanang. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.